Ngiyalibingelela bazalwane ngegama elihle, igama likaJesu Kristu, uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu osithandayo. Namhlanje sizabala kuMark chapter 9. UMark chapter 9 ivesi ungu-21. Sizabala iBhayibhili lisithi, wasebuya uyise wathi, kulesikhathi esingananani lokhu kwenzeka kiyo, wasesithi kusukela ebuntwaneni. Verse 22, futhi uyiphosele kanengi emlilweni lemanzini ukuze uyibhubhise, kodwa nxa ukhona ongakwenza sihawukele usisize. UJesu wasesithi kuye, nxa usenelisa ukukholwa, zonke izinto ziyenzeka okholwayo. Siyabonga uNkulunkulu ngezwi lakhe. Lapha sibona umntwana kumbe umfana owayelesithuthwane, umntwana owayegula, umntwana owayesithi isithuthwane singamthwala kumbe singaba khona simjikele emanzini, suke lapho simjikele emlilweni. Nxa sikhangela lokhu kutshengisela lakathesi lezisuku okusihluphayo ukukhangela abantwabethu, ukhangela ama-youth. USathane ufuna ukubajikela emanzini ephinde bajikele emlilweni, kodwa lapha kwakufanele ukuthi bejikelwe emanzini elizwi, phinde bejikelwe emlilweni kaMoya oNgcwele. Sifuna ukuthandaza ukuthi abantwabethu bephume kuzo zonke izithuthwane ezomhlaba, bephume kuzo wonke ama-afflictions, lapho ababotshwe khona, lapho uSathane abavalele khona, kube lokuthukululwa, kube lokukhululwa. Sifuna ukuthandaza ukuthi uNkulunkulu abasize, ngoba uNkulunkulu wathi ukuthi khona nxa usenelisa ukukholwa, zonke izinto ziyenzeka okholwayo. Sifuna ukuthandaza, sithandazela abantwabethu. Asithandazenini. Nkosi Jesu, msindisi wethu, Nkosi yamakhosi, namhlanje siyabuya phambi kwakho Nkosi yami. Nkulunkulu, siletha abantwabethu, siletha abafana, siletha amantombazana. Nkulunkulu, siyabona impilo abayiphilayo Nkosi yamakhosi. Nkulunkulu, uSathane ubahanqile, uSathane uyabajikela phansi, ebajikele emanzini, ebajikele lasemlilweni. Kodwa namhlanje ekuseni ngegama likaJesu, igama lokuthandaza, igama lokukhululwa, sithi abantwabethu kabakhululwe ngegama likaJesu. Baba, siyabakhupha emanzini omhlaba, sibafaka amanzini elizwi, begeziswe ngamanzi elizwi ngegama likaJesu. Baba, siyakhulula umoya ongcwele, umlilo kaMoya oNgcwele utshise zonke izithuthwane izenza abantu bethanda umhlaba, izithuthwane zokubhubha kamoya ngegama likaJesu. Sithi abantwabethu kabakhululwe. Siyakhulula abafana, siyakhulula amantombazana, siyabakhulula Nkosi yami kuzidakamizwa, siyabakhulula kutshwala ngegama likaJesu. Siyabakhulula Nkosi yami kumpilo, Nkosi yami prodigal, ukuphilela Nkosi yami umhlaba, ukuphilela Nkulunkulu wami umzimba ngegama likaJesu. Lamhlanje Nkulunkulu wami siyababhaphathiza ngomoya ongcwele, sibabhaphathiza ngomlilo kaMoya oNgcwele. Sithi Nkulunkulu utshisa konke okusenhliziyweni zabo okungasokwakho, konke okuhlanyelwe nguSathane siyaquphuna, siyasiphuna ngegama likaJesu. Sikhuluma ukuphila empilweni zabo, sikhuluma umlilo kaJesu ozabapha amandla ukusukuma betshiyane lesono ngegama likaJesu. Baba, namhlanje siyabhidliza wonke amandla kaSathane okugula phezu kwabantwabethu, wonke amandla kaSathane okuhlupheka, okwehluleka phezu kwabantwabethu ngegama likaJesu. Baba, sithi namhlanje bayasukuma bebe ngabantu abatshumayela ivangeli, abatshumayela Nkosi yami uJesu ophilayo ngegama likaJesu. Sikhuluma Nkosi yami ukuphila emzimbeni wabo, ukuphila enhliziyweni zabo, ukuphila Nkosi yami engqondweni zabo ngegama likaJesu. Baba, siyabakhulula kuzo zonke izidakamizwa, siyabakhulula Nkosi yami etshwaleni, siyabakhulula Nkosi yami inkanuko zomzimba lenkanuko zomngqondo ezenza bengahambi kuhle loMoya oNgcwele. Namhlanje siyabakhulula ngegama likaJesu. Sithi Jesu Kristu inkosi lomsindisi empilweni zabo. Busa Nkosi yami ebantwaneni bethu, bakhulule, bagezise ngegazi lakho. Siyabacwilisa egazini lemvana, igazi likaJesu Kristu, lona elilamandla. Ngegama likaJesu siyathandaza. Amen.